Rekaman siam jong gajing Sngewlem. Dagi Hajar Ngut Paidbah na kaleng ba gajing Sngewlem man siam la Leit Ontep no ekamat basa jong Heprit Kyrshanbor Kharmudai ha ulum jeng tap snong jong snong Nongrah. Heprit Kyrshanbor Kharmudai urang nyo snam kerta udiu kun swet bagi dan argot spara berusaha bala kemehe ha snong Nongrah. Haka pratrik urisau Hajar arpusan kemehe klei ikado yu ha kapor lai beje ai badai ha kapor ngombasau beje begila bulaja na pelau yeng kat bau dangil akai. Mereka kendai terik urisau Hajar arpusan lalap ekamet ke basa jong namo pat halum rumnong. Haka shpo terik urisau Hajar arpusan haka Sngewlem Leit Ontep yu Heprit. Ai kejengwan Sngewlem di Paidbah na kaleng haka bagi lapen pau kejengdan kam mencim kia bantek lakam yakum gini kejengja. Tăng sinh này bắt đầu thì cái trình tra và là tra CCTV thì hợp rất đây mình ta là tra xây đi về bắt và nó phân số sĩ và jadi nó kịch cầm nong ya bắt công chưa rồi ya thì bài bạ trong cái nong vào rồi công chưa rồi khi mà jam khi mà pa khi nong vào mà jam vào pa khi mà là văn số lượng bà thì kini kita ada sampai berkat kemudian dijinja kalau susi kemudian jaga ini berkantang ya yang kesian yai mina jadi tapi pana jadi diberi lasumar yai di Heprit nomor batang jadi kemudian senang dap ila do no email lupa pat dalam konsep.